لما بيسمكوا عنا يوتيوب شانالي دحن مصهم حدثهم لايك سبسكرايب كومنت شغل أنا معطينا ما تهوت ريفرس سترينج مات زي كلاس نيمي ريفرس سترينج دي هم مات أو سينتكس نيجا سينتكس ماتي كليك start with mean strings أو زي original string نانا reverse string زبالس declare قبل ماتي string original string is equals to توزي إقامات يوتيوب كده هي سيميكولن انتري إذا خزقون تاري بس قبل كعا سبيسيوا ماتي string إذا ماتي reverse string string equals to ماتي space quotation mark ماشي هذه الجزء original string لا ماتي إذا ماتت الجزء print كنقرا ماتي ስለዚህ system get out new line إذا quotation mark original string إذا ماتو ماشي سبيس كو بلاس ملكت التحالي ديال ماتو ديال بلاس نقرامو تاديك لا قرنايا original string مات مولاتي إذا ماتو استحزرنا ماتو original string original string ماشي أصلنا كعا تالي بس تقبل هذا أتوانا تالي بس نقبل فور بسنت كماتو ماتو سايزو نفلات ماتو فور لوب نتكمو parenthesis وزي int I equals to 0 iteration كزيرو يجمر ግን ከዓ I less than original string length ማለት ናቱ original string length ማለት length original string على ماتو دوت لماتو length followed by parenthesis وجا semicolon نسرحو iteration increment قبل مات كازو تلعيس كازو length of the original string ماتو ماشي فور ناخذ ጊዜ كاريبرس نخفتمو أو ذيكاو reverse قبل ماتي reverse string is equals to original string دوت نمو char يكيورد أنت كماتي char at زيات ماتي char at I ماتي دي مستقونا char I as a function of I مستقونا plus نقرامو reverse string okay enter أو كتا function مسوط أنا ماتي كذا كاريبرس يا مسوط أنا print نقول ماتتو reverse string لا ماتي system dot out print line reverse string okay
እዚ ስትሪንግ ስለሆነ ኮቴሽን ማርክ ገይረኒኹም ማለት እዩ። ስለዚ ስፔስ እሞ ኮንካትኔት ወይ ደግሞ ፕላስ ምልክት ሪቨርስ በዓለ ማለት እዩ። ሪቨርስ ማለት እዩ። ሪቨርስ ስትሪንግ እሺ ሴቭ ትንሽ ከዛ ራን ንገሮ እሞ ራን እሺ ኤረር ለናለ ኤረር ፎር ያ ምክንያቱ እዚኣ ኮማ ዘይኮነት እዚኣታ እያ ሴሚኮሎን እያ። እሺ ሴቭ ከዛ ራን ክንገብር ራን ያ ኦፍ ኮርስ ምክንያቱ እዚኣ ከዚ ኦሪጂናል እያ ባይ ዘ ወይ ኦሪጂናል ስትሪንግ ዝከርሱ ዛማቲፕ ሰዓትና ኦሪጂናል ኤሪያ ሪቨርስ ስትሪንግ ሴቭ ከመኸን ዝብል ክራን ንገራ እሺ ከም ኦሪጂናል ስትሪንግ ና ኢጋማቲፕ እዩ ኢጋማቲፕ ኖርማሉ ማለት እዩ። እሺ ኣጽለ ከዓ ሪቨርስ ስትሪንግን ካብዚ ናብዚ ማለት እዩ። from the left to the right ነረ እዚ ከተኾነ ማለት እዩ from the left to the ሪቨርስ ይገብሮ ማለት እዩ። ንድሕሪት ይገብሮ ማለት እዩ። ካልእ ይባሃል ሪቨርስ ማለት እዩ። እሺ ኣብዚ ምልክት ዝኾነ ምልክት ከና ኣውቶፕን ዝኾነሉ ቦታ ማለት እዩ ኮለን ንጥቀም ኮይና ማለት እዩ። ኣብዚኣ እውን እታ ሪቨርስ እውን እሺ እዚኣ እውን ኮለን ኣብዚ ኮለን ንጥቀም ነውፃ እሞ ምልክት እሺ ውሽጢ እታ ኮቴሽን ማርክ እያ እዛ ኮቴሽን ማርክ እሺ አሁን ነጥፋሙ ኣብ ውሽጢ እታ ኮቴሽን ማርክ ትነጥፍን ማለት እዩ። እሺ ሴቭ ያ ኦፍ ኮርስ ስለዚ ኦሪጂናል ስትሪንግ እና ሪቨርስ ስትሪንግ ከምዚ ይመስል ማለት እዩ። ቴክስቱ ሌላ ክንገሮ ንኽእል ኣብነት እዚ እዚኣ ሄሎ ወርልድ ቴሌ ማለት እዩ። ሄሎ ወርልድ ቴሌ እውን ይካኣል እዩ። ፖሲብል ሴቭ ይኸም ሄሎ ወርልድ ዝብል ማለት እዩ። ኦሪጂናል ስትሪንጉ እዚ ማለት እዩ። ሪቨርስ ትኾንደ ከዓ ከበና ይኸድ ማለት እዩ። ከተና መወዳእታ ካዛ ዲ እዚኣ ማለት እዩ ጀሚሩ እስካብዚ ዘሎ ንቅድሚት ማለት እዩ ንድሕሪት ይመፅእ ማለት እዩ። ስለዚ ላይክ እና ሰብስክራይብ ብምግባር ኣይትርስዑ። ኮሜንት ሼር እውን ሕቶት ተደኩም ኣብ ኮሜንት ሴክሽን ምቕማጥ ይከኣል እዩ። ናይ ሎማዓንቲ ቱተርና ከምዚ ይመስል ማለት እዩ። ቀፃሊ ካሊእ ቱተር እስካብ ንረክብ እስካብ ሽዑ ድሓን ፅንሑ ንስማዓኹም ይቀኒለይ ቻው ቻው።